Wajir na Garissa ungora ni ciothe ni cia kuria rugongo rwa bururi naguo tondu riu na guku kianda ni ku andu mari aingi koguo ni kuga Nairobi no ingire turukana maita 100 to Nairobi no tuthie ku tunyagio maita 90 na matione na matinoge turukana no ituike bururi ko ina andu aingi no tuike bururi we wika tutingetekera riu nayo naguo ngigitura gukombaga turukana ungituika bururi taru turukana wirigia uge niguo bururi we wika ugikomba muno toga gwikara wega niki nikenda kure taru ugithurano kingithira na maguta magwagwe ri no twikire gakari kamwe maguta turure bururi ni mwega we are in a very beautiful country bururi uyu ni munene reke ngwire nitu mathina mangi tutagirwo ko twinamo thina nikitaru wathina kuria rugongo rwa bururi kuingi ni kuria kumu mundu ngenda kuma hothi waikare kuri no turime na mai no kuutonga wakuo Israeli mari magahiga iguru na macungwa maria mega thabibu ciumaga guku niki etige gukwiraga thirikari tugukorwo titinde cio kindu giothe nginya ipo no tugirie South Africa kana Egypt ngano no tugirire Ukraine bebe no tugirie Ukraine kana Zambia kana why kweli rwate turukana kwe mai maingi muno na guku thi mai tungenyua miaka 70 kwe akwifa gituhe mai miaka 70 na ni mai digitoforwo mai ni kuri water retention method so garia na mundu gitwo Karithi job Karithi ni agutwira ati mai no huthire mai ma natural na macoke ni ndwa mitira mukuhanda no le mugwika nie ne njue no tuikare wega bururi uyu nituthie gatheti ni ya The Standard dire ni mundu gwitwo deputy president racokirie miario ria Wajira yaritio muthenya wa Saturday ni Uhuru Kenyatta Ruto arera president atiriri nitwaguthurire ria wari na bata na ithui nitwarugamire nawe hindi ria watubataraga tutiraiga ruo no tu support turakwira atiri tiga guturakarira iyo ni miario ya deputy president akiariria agicokeria president tondu president ni aritie muthenya wa Saturday haya tondu amwirire atiriri we unegenaga no thirikari ni wira uri kurutaga no inegene ni urute ni wira uri kurutete na neramucokeria amwira atiriri president tiga kujira ni wira uri kurutete niwe wajeheririe thirikari ni he dismissed the president remarks accusing him of not being happy with the Kenya Kwanza manifesto agira ationa president ri tiga kunegenera ona ndiramya kira uradakarira tondu turaruguririe manifesto ironania no turute wira wega ukirore rutete manifesto yo yarugurio Musalia Mudavadi ni yamiaritie page 6 ya gatheti ya The Standard page 6 Musalia Mudavadi ni aritie horo wa manifesto tondu manifesto yo the dena gweta kiugo corruption atiri handu heritwo ria corruption igekwo nayo page 6 na Mudavadi uria atwerwo ni havi horo wake riu ne kiria kigo kiu corruption ri kiragire kugwetwo it was not deliberate na tikuga ati mwena wa Kenya Kwanza ri ni corrupt acha kwaga kugweta tikuga ati ni corrupt niguo Musalia Mudavadi aratariria hau Rift Valley ni kigweka Rift Valley ni 7 murata waku ni araria Gideon Moi ni araria akauga atiriri ni akutigirira ati no orarora gicigo kiu giake kia Rift Valley thini wa thirikari ri egoka aikorwo thirikari yo kombo ni Azimio ni agatigirira ati andu a Rift Valley interest ciao ni well taken care of aikorwo ni thirikari eka na ari kundu gitoka Baratonjo olikana ka Baratonjo town ni kwao Baratonjo ni Baringo North kwao mucie aramerire atiriri andu a Rift Valley wa mbere mwambe muige thayo na muige kindu gigwitwo urumwe mutirabatara guikarania na utho ku Rift Valley muige thayo wendani na urumwe na arauga Azimio yaingira tondu we ni wa Azimio ri niwe ugakoragwo ari mugambo wa andu acio kuria kwa Azimio gutigirira ati ni mareherwo maendeleo no undu uria wi wa bata Senator Gideon Moi aroiga twambe tugie na thayo hatiri bata wa irumi politics will come and go isi igogethira niguo waruma mundu niki wa muria ki irumi ici nyingi turaigwa taru he imwe ndatumirwo haha cirarumanirwo kuria Kiambu nginyoka ikarigwo niki irumi marumi meho marumi macongi ni ciake Gideon Moi arauga there is no need of insulting one another politics will come and go niguo ici no igathira njoroge siasa tucoke tucemanie correct ndaririkana wajitire kiria no igwita cia Kiambu ni da shatire down maundu maingi ma siasa cio negative
nie ndinogagia na kuthikiriria ateti ni uri ugathurwo niwe ngarutithania wira nake ugo no ngiri Ajib ndamini atiriri niwe ngaheaga audience aya nge maracindana na guku ri ni mathi makarwe we wa Ajib ni wa karibu media sana karibu media karibu Ajib I cannot go to Ajib can't karibu Ajib thirikari ige ndondo ni kinyagiria andu karibu Ajib wajikunda na muteteri na niho ndeho ukuruta ira na uri ugathurwo iyo niro guthurwo niwe ngathikiriria kire na power ti ndiro akiga ni government in power ene haya it's okay but irumiti njega tuheana iteo tondu bururi ni witu ithuothe na utie mundu urathama guku ni anjira mundu akandidi akindumira riri ati ang'ani araugire ni ndikwenda he mutungatiri uraririe hindi no igogona riria Gideon uretwo Reverend Samia Teach araturire twitheme Wanjakoya ni handike mwimenyerere mundu uretwo Wanjakoya tondu ni ekuhingica ciana cianyu ni ekuhingica yuthi mundu urauga ati tugucie bangi njorogeri irio page 7 mundu urauga tugucie bangi ri te mwitheme imuno mundu uracoka kuga ati turi menyoka araria maundu meho ungodly mutungatiri aratwira mwihuge Wanjakoya niguo tuthi page 4 na 5 ni gutigathukia thayo wanyu na ciana cianyu page 4 na 5 ring kanitha no uraria na makiria kigomano kia mabishop kanitha wa Catholic ni mararia na marauga atiriri ni marera IEBC irute wira uria wagiriire na ruhonge rwa magoti rukorwo rwi handite ruheane kihoto tondu ruhonge rwa magoti rungia kuheana kihoto na njira iria yagiriire ni andu ni mekwaga confidence na ruhonge rwa magoti marauga atiriri fair and transparent ruling by the judiciary would help build Kenya's confidence na ni marashuke maraiga atiriri they also emphasize that the law should defend everyone especially the poor adoige aria matare na besha kama mathi magoti-ini ni magire kugitirwo muno ni igoti tondu kira kingigitira andu aria atheni na andu aria matehotete na ndikumeta atheni njuge andu matehotete kimuhuko kindu kingi mundu ngeta kumatetera ni igoti niguo na ni macuke marege tathoma the second handikitwo cleric wajiti ona kwajiriria hau elsewhere in Murang'a Elsewhere in Murang'a, Catholic Bishop James Wainaina expressed displeasure with the leaders of a failure to castigate Roots Party presidential candidate George Wanjakoya's vow to legalize growing of bang if elected. Bishop huyo ogwetwo Wainaina wa kanitha Catholic wa kuria Murang'a araiga atiriri ateti na atongoria gutie mundu uri urarugama kuga ati Wanjakoya ni arehia ni kwira andu mahande bangi na makurie bangi na bangi ndaramiona ina thina ruo ni bishop wake ere kuona akihura Wanjakoya ucio ngetuona ni ya teach ru Wainaina nake nauga Wanjakoya uyu ti mundu The cleric said Professor Wanjakoya was unfit for election as president, as some of the issues he propagated could plunge the country in chaos. Fururi no gwe haro kana ati haro no ugie githagathago na uhane totangiathike totangia ugiatha gwitagwo gwathana totangiota gwathana fururi toy wa Kenya Wanjakoya agituika the fifth ni atongoria twagite mange tutongoria nigetha tureherwo Wanjakoya Wanjakoya is unfit for election as negatheti mathakaru warauga Ruto atige kurakara marakara matigo twara Ruto State House kana tigo heri nigwa araiga ni mathakaru waraiga uguo na aragia kiariria aikaria guku Nairobi haya president gete yo marakara mawe na more matinge mutua president wa Kenya haya hau kiandari wa matangini ararekereiria manifesto yake ririkana Nyoro ni arutire manifesto yake muthenya wa Friday na ndenekirwo muthe ni ngatheti ngucierekire ndrongerekirwo ngatheti ya ira haya riu ndiragikirwo ira riu muthe ni muthenya uria wikiritwo ngatheti ni mundu gwitwa matangi arauga atiriri ni guthondeka kindu kiretwo Hustler Revolving Fund iria eguthondeka bengi ritagwo iretwo Kiambu People's Bank ati nigetha mbeca iria ciraheanagwo 100 million asset triple cio milioni 300 iria guteithia aikari ya Kiambu gukinyagira credit itari na thogora kana itagwatia itari na garama ngombo itari na garama ya iguru kuri na angi marakirugama Kiambu kwena James Karanja Nyoro ese incumbent na kiama kia Jubilee kwena William Kafogo uciaraga mana kiama giake kiretwo Tujibebe Party na Kafogo ni gucoka ari kuo niwe wa mbere niwe governor wa mbere niwe wanjiriirie kuna mubuga wa Gatondo South Moses Kuria na kiama kiretwo chama cha kazi others ni gatheti ya Meta others are
Thika Town MP Patrick Wainina wa Jango na IT guru Mwendega Tabaki na Ogereto Agnes Idongo. Haya manifesto yake leto 5 pillars for Kiambu ekukora kirora social economic transformation araiga ati governance, people, resources and competitiveness as harmony nicio maundu mari ekukora kirora hindi iria ararora kana kiruguria kana agigatuika governor wa county ya Kiambu. Rugama karatathi namba 8 namba 8 ni mutongoria wa Azimio Raila Odinga uracokeria Ruto. Raila arera Ruto ndari na moral authority to lecture us. Raila arauga maisha magite goro ni Ruto utumete. He claimed the DP was the cause of the high cost of living. And therefore he had no moral authority to lecture anyone about this, the same. Raila arauga ati hau andikitwo na rangi mutune. That young man aramwita mundu ucio munini kada tari mukuru calls me mzee wa kitendawili and other names. He thinks I'm his age mate. I will put an end to his insults on 9th of August. Taura. Arauga atiriri mundu uyu nani munini atida akijita mzee wa kitendawili na agecire ndiwari kari yake nie irumisi yake gasi ni na mweri kenda we nana amushida. Ruto has no moral authority. Yani miario ya Raila Odinga na mara shidanira giturwa gia president ndera turugame page 10 kama ha henodo odo oroneka ukirutwo page 10 kurati katiriri jaji ito ni marugamite kiviao ni mararega gusweyo ni status quo ni marakararia ginya thirikari iria ikuo to ni maramenya ni ndu wa mashira maria meyumiragia kurati katiriri the judge have decided not to be fence sitters and have taken every opportunity whenever presented with a petition to direct the commission on what to do. Ginya ni marera IBC taruta ibira wanyura kwagirire githurano kingitia gikoro na thina mugatukoroha na tugatuitwo kuringana na mugako mwikite na ndirona Martha Koome Chief Justice akira IBC atiriri ina uigirereki wa kuonia bururi na gutariria bururi maundu maria matumire githurano gya 2017 gikanjuo ri IBC ri ni arorire maundu macio ni marorete. Yes. Tondu itumira cia tumira gikanjuo na tucokere IBC ekete atia IBC rero atiriri ginya ni igoti ni rero ginya ni magoti taruko magavana mamwe candidate yao ina thina kana ina in the balance gwakirwa atiriri no mukihitukie mundu no bado cira no gacoka cokore oha no gwatukora kugwa IBC murute wira wanyu na njira ria yagiriire tondu itathikiriria koja Justin Murima ni orera Martha Koome has told IBC to put his house in order. IBC mutigire ni mwatafanyia githurano gitari na mundu ngikararia kana mundu tangiregana na githurano neguo na Justice Anthony Murima ni ordered commission to include pictures of presidential and governors running mates on the ballot paper mani maundu maria igotirete acio ni major pronouncement undu ucio ngi Justice Murima quashed the requirement by IBC that political parties comply with 2/3 gender quashed ni eheririo requirement by IBC that political parties comply with the 2/3 gender principle in their nominations of candidates. No no cio harwe ko ndogi ati no ginya ati ni watho hayo cio ngidona ri judge Jairus Nga ruled that only IBC can determine Jimmy Wanjigi's academic qualifications to contest the presidency. Iwege judges David Majanja, Chacha Mwita and Mugure Dhande sealed the fate of former Nairobi governor Mike Sonko and former Kiambu executive Paul Thangwa. Nanyita hayo ni gatheti yandikite tuthi page kerege turikie na page 12 andu a family imwe aria memirengo tofauti ya siasa turikie ndu wa matha ona ndona he rugano tukujia page 13 turikie ikiria hii me family imwe no o mundu araina rwimbo na kiria taru no kore mundu we Azimio no unge wa Kenya Kwanza taru kuria kwa Moses Kuria ri muru wa nyina wetagwo Alois Kenyanjui Azimio Alois Kenyanjui ararugama Juja na ena Jubilee na ni wa Azimio neguo Moses Kuria na arugama governor Kiambu na mwana wa chama cha kazi Kenya Kwanza Keriako Tobiko na sister yake gwitwo Peris Tobiko acio no mundu to njira ciake Moses Wetangula na Tim Wanyonyi Wanyonyi ni tole nake na ni brothers Moses Wetangula ni wa Ford Kenya na Kenya Kwanza na Tim Wanyonyi ODM na ni wa Azimio
Okodho bado ni governor orehera wa kuria Migori. Mutumia wake ona ni maraumanirwaga tondu Okodho bado aratetera Kenya Kwanza na akamutumia wake Azimio riu nyumba ona iguikarika. Haya ne acionge ona uria nikimatane kiro haha the Thika sisters mudogo to Alice Ng'ang'a Alice Wambui Ng'ang'a na Bernadette Wangui Ng'ang'a. Bernadette ni wa Azimio na kora huko Nairobi na sister yake Alice Ng'ang'a arada giti gya Thika na kema kia UDA wa Kenya Kwanza. Okay. Haya ni age morane siasa ona kuri age mebu ona ebu ne kuri mundu wa Azimio pio igana kwa igana na brother yake ni wa Kenya Kwanza. Aturake ni the Kindiki brothers. Karata tionie kile take kanini the Kindiki brothers Kindiki umwe ona ni chief agent wa Raila na Kindiki ogere ona ke not chief agent wake wa Kenya Kwanza nele maimete tharakani thi ni tharakani thi yes akire brothers matigumete komwe haya riu tothie page 13 page 13 ri siasa ri ni ironeka icenjetie especially hindi andu maramenyire numbers ni ironekire na kuramenyeka ni kunako mundu taruto na Raila they are relying on their backyards to deliver the bulk of the votes. They know the numbers they start the race with. Ruko kira determine mundu akona kura cigana ri ni andu aigana magaikia ni numbers cigana cikeyumeria guikia kura taru ni 86% kana 90% kana 70% no tungirumirira ta 77% ri ni ndu wa apathi to taru no na central gucira mundu ararugama no na kundu gugwitwo na uko ikambaini matiri na mundu we ina nginya running mate no na nginya na kuria coast matiri nake uguri gukuratika ici ciota gwakorwo ikihutia na gwatika atiri watagwa mundu ri okuhota presidency arafatara 8.5 million aikorwo tuku project no ria kure cikire 2013 na 2017 ati mundu akinya milioni 8 na 500 ni akinya 50+1 good. Haya haria kona ine hau 13 reke turugamie ho tondu ni uhoro munene na kada ni raria na kada ni umiwi page 13 kurike turarikia page 13 yo tuma haria kona ine page 13 na kada ni raria mukana wa fangi yes makoiga atia maraiga atiriri. They have reiterated that trade in cannabis remains illegal in Kenya. Wanyitwo na fangi ni okuohwo. No unete watho. Na wanja koya nikikiratuma. Kagwa kero kujitara kidogo tondu no neja ukirwo ni kanitha na nakada ni rohoge rwa thirikari. It's the National Authority for Campaign Against Alcohol and Drug Abuse. Nakada. No na ateti wenzake matiramugiria. Ni tondu waga kumurumia utekura riu hani ho thina ori ora ndirathire handu ndirakora mundu akiga atiriri cifo araugire atiriri cifo araigire no ate kuruta wira wake ora kwagirire cifo no arute wira wake tondu athuragwo na kura no muteti wothe no nginya thaithia andu acio tondu ngitia warie uru kura igathie tondu andu a Kenya kwa andu a fangi ate Kenya kwa andu a fangi mena kura fangi nyo kunyuo andu amagucagia fangi no matue no mathure mundu na igire kendiga kuga ikanasha no ru andu ara maranywa fangi tiara tweciragia ati ni kina kuranywa fangi ni andu no tangicireria fangi ti njega nikio toro nginya ni na kada toro ni kanitha kogo mundu kwenda fangi ti njega abona atire undu wa gutinda kiria fangi ti njega ni njuru ndukireke thie githunguri negwa thige thogori ona ni no ko ndirecoka na mundu gwitwo Victoria wa Jiko nguthina ngari iriko uguthina ngari cia 120 kwina gicako gwi kaka ni nyingi muno cia guthige thogori ciagirwo ko haria kaka niko kaka ni haria St Peter's Clever ugithia haria St Peter's Clever ri we akaka igutwara nginya githunguri town ni tabia cia na tigiti ni igana ria 20 kana igana ria 30 tene kuratulite kwa 100 kana gwaturite gwi 50 riu ciokire igikira nginya cirema ndate 120 ite kurugama handu ni ndu wa maguta kuongerereka kuri nganya ni muno ni muno cio na rwimbo na nginya cikiragwo Inooro nginya cikiragwo Inooro kabisa haya
here the culture is barefoot. If you want to work here, you barefoot. If you don't want to barefoot, you can't be part of us. That's the culture. But if you go out of here, it's your choice. The earth has what is called an electrical pulse. This electrical pulse is what our body sinks into. And when our body sinks into this, we are able to optimize health and wellness. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Goko kwa Alpha Mabati we customer wito we wafata muno na nikyo tuguthondekagira mabati makugita nyumba yaku magikiro ke iguru edito ni mohegereire wira-ine wao na makwendagiria kiria kiagirire ni undu wa kiria urenda kugita kurigana na mithemba itu ngurani ya mabati iria tukoragwo nayo wicagurire kuma mithemba ya marangi matiganite na muigana wa ifati riria urenda niguo honokie mbeca ukigita ni tuyi ati mahinda ni mbeca na nikyo tugukinyagiria kiria urenda oro hari uri